Assalomu alaykum. Doni KG kanalımızın kattalıçları, жылқы görmandары, саламатсыздарбы? Мына бүгін 24 январ 2026 жыл Чүй облысы Соқулук жылқы базары. Байке қандайсыз? Жақсы. Денсаулығыңыз жақшыбы? Қайсы тайларды сатайын? Ушул Қанша? Ургаш тайлар. 75-тен деп отыр. 75-тен? 70-тен бозула карматам. 140-ка экөөнү бересиз. Берем. Булар жем жеп турду. Жем жеп турган. Жакшы. Жем чөп кымбат, бирок баа кандай болот? Баа ушундай эле болуп атат. Ушундай эле? Эки баш экен, байке? Базар канчадан берди? 65. 65-тен бербедиңиз? Болду. Мына 65-тен берилбепти тууган. Байкем айтып. Номер айтасызбы? Байланып тур да. Же мындай эле сатасызбы базардан? Базар бүткөнчө келип алып кетсе бере берем. Болду. Рахмат. Базар бүткөндөн кийин болуп сатпайм. Сатпайсыз экен базар. Макул байке. Содаңызды берсин. Мына тойлардын баазын айтып коюңуз. 55-тен деп. 55 миңден. 55 миңден. Мына 3 баш экен. Эркек тайлары. Ушулар канчадан болду сода? Soda blokаны 87 verdi. 87. Береле экен, 87. Экөөнү. Макул байке, рахмат. Сиздики канчадан? Болорун айтайынбы? Болорун айтыңыз, жакын кылып, баягы. 52-ден бер. 52-ден бересиз. Эркек бургачы бу. Эркектер. Бардыгы. Үчөө тең. Чоң экен, азыр өтөм артына. Мына мындай көрсөтөйүн. Сода болду анан? Берип койгом эртемен ошол баага. Ошол баага берилбеди. Эртемененки баа жакшы да бирокчу. Сотум бутум ушуп кетти. Эртемен тырс беришиңиз керек эле да, тырс. 52 беришкендер. 52-ден беришкен экен. Макул. Содаңарды берсин, Көк тай канча экен байке? 55. 55 эркекпи? Эркек. 55 экен, мына бойлуу экен көк тай. 55. Рахмат. Мына кеттик анда эмесе туугандар, лайктан басып туруңуздар. Суук. Кофеден коюп, көкчеден коюп көрүңүздөр. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бул аттын баасы канча? 230 көк ат экен. Жашычы? 5 жаш. Бою канча чыгат? 160 бар. 160 бар. Онлайн сатабызбы? Айтыңыз номер. 700 0700 49 49 59 59 06 үйрү улагы барбы? Бар экен туугандар. Мына рахмат. Ушундай ат караңыздар. Көк ат экен. Көк аттан экөө бар экен, үчөө бар экен даже. Бүгүн аттар азыраак экен Сокулукта. Оппа. Могу караны көрсөтөлү. Кара канча кара? 210? Тоголук эле 200 деп кой. Жашы кандай? Жаңасы. Бирок атта айып жок. Көз тийбез, машалла, сулуу ат экен. Кап-кара экен, эч жерде кашка жокпу? Барбы? Үйрү улагы барбы? Улагы бар, үйргө койгон. Үйргө коелу элек, улагы бар, мындай. Сорларынан көрсөтөйүн, элдер көрсүн, Онлайн сатабызбы? Сата беребиз, айырмасы жок дейт жигит. Номерин калтырып кой. Ининки. Анда көк ат да сеникиби? Жоң көк ат экен. Мунун жашы кандай? Жаңасы. Улакка үйргө салгастарбы? Жок, улак бергер көрдү, анан үйргө салынды. Үйргө салына элек экен. Алган адам салып алса болот экен. Улакка бир-бир салыныптыр. Баасы канча? 310. 310. Кайсы номерди айтабыз? 0773. Мына жаш бала экен. Шашпай айт. 0700 канча? 0773. 0773 90. 90 60 81. 81. Бул кимдин номери? Атам. Атаңыздын номери экен. Мына чалып көрүңүздөр. Денсаулыктары жакшыбы? Ары бери бастырчы, ичип жештери жакшы. Каякта болот бул аттар, Фрунзе совхоз? Болду. Фрунзе совхоздо болот экен. Мына аякта улак ар дайым болуп турат го, Улак. Мынакей. Болду. Эгерде ким туура келсе, баасы ат жаккан болсо, ээси менен сүйлөшүңүздөр. Чалып. Анан могу көк атты көрсөтөлү. Инем кандай? Бул аттын баасы канча? 210. Жашычы? 7 жаш. 7 жаш экен мына. Ак кулагы мунун, Үйргө салдыңарбы? Үйрдүн атыбы? Мына үйрдүн аты экен туугандар. 4 жаш. 4 жашынан бери үйрдө жүрүптүр мына. Улакачы, улакка салдыңарбы? Бир эле жол сал. Үйрдүн аты экен да. Денсаулугу жакшыбы? Айып жокпу? Жок. Таза. Мына бир үйрдө алыстан көрүнөт экен да бул көк болу, Номер айтабызбы? 0 501 0501 612
612 047. Qancha dedinglar bahası? 210. 210 ming. Rahmat aynim. Qarab ko'ringizlar, mana biz xizmatni qildik tuğanlar. Alam degan bir tuğanlar olsa çalıp aylanışıp ko'ringizlar mana ki. Salıqlar bir-birine salışıp nari beri. Şu bugün atlar azıрақ ekan. Dostlar. Biz menen bolup turuңuzдар. Moğo jerde kaçkanda көрсөтүп koyun. Bağırın tartıp şunu tartıp ketip kalsam bolay kalat. Bayke kandayız? Bu jerde kaçkanın bağısını aytıp koyuңuz. 300. Bu aygır mı? Aygır. Ulağı kандай? Үйрү деген. Var 3 yıl padret yürüdü. 3 yıl үйүдө жүргөн экен. Мына ат. Каяктыкы ошондо ат? Кара балта. Онлайн сатабызбы? Ана номер айтып коюңуз. Балким алам дегендер болуп калса. 700 16 05 98. Үйүрдө жүргөндө баягы кулун чайнап андай мындай жокпу? Жакшы. Жакшы дейт. Мына чалып көрүңүздөр. Базар сода кылдыбы байке? Канчага бербедиңиз? 230га чыкты. Рахмат байке. Мына 230га берилбептир. Бой канча чыгат? Бийик экен. 1.60 бар экен. Мына. Достор, реклама үчүн номерлер 077 388 350. Кайрылыңыздар. Мындай тайларды көрсөттүк колдон келишинче. Мына жакшы тайлар жакта бар экен. Байке кандайсыз байке? Канчадан? Баасын айтып коюңуз. 200дөн? Жаштарычы? 9 айлык. Булар каяктан бир жактан келгенби, Россиябы? Карабалта. Кара балта, чүйдүк Мынакей. Кара балта. 200 миң. Я, гүлүктөрү бе, байке? Ар бири 200 бе? Ошондо? Алдын квартира утасында сразу. Бул 120 экен, достор. Мына могу жакшы экен, мына 200 деген. Бургачыбы? Бул бургач экен. Эркек. Эмне? Кара кыздын сиңдиси экен. Дейт байкем. Кара кыз. Доңка бар деген. Ооба. Кара кыз деген билебиз да, угуп жүрөбүз, Онлайн сатасызбы байке? Жок, Арттары да келишкен экен, бирок. Туганда мына сооруларын көргөндө онлайн сатпайт экен. Анда эмесе моголардан көрсөтөлү. Mo taylar kançadan? Baykeler. Bağısını aytıp koyuңуз. 90 deyim Maqta soda bolup atabı. Urgaçlar eken 90'dan. Soda bolup atat eken. Kançaga bolup atat eken mınaki. Aksakal abayla. O soygonga okşayt. Kança eken bağısı bayke? 85. 85 eken mana. 85 deyip. Sodаны көрүп koyunçu. Bayke kança verip koydunuz sır bolubuz aytыңчы. Karaga. Karaga 135. 135 berdiңiz be? Siz sizdir 135. Siz kança sırıp atasız? Bayke? Kança sırıp atasız? 140 mına. Түшүнүктүү, рахмат. 140 sırıp attır. 135 ming beriptir. Soyuş okşayt. Mına iki tay kança eken? Bayke? 100. Har biri be? 100 mingden eken mına. 1,5 yaşlıklar okşaydı. Kaltaraşkalar eken ötüp keteli. Mına moğu. 135 ming. Bu soyuş eken 140 деп атат эми 135 миң. Мына канча ет берип калат эми, байке? Приблизительно. 160 бей экен. Макул. Мына карагашка. Сону көрүнөт го. Тай канча? 75. Ургачы тай. 75 миң экен. Сода болду? Bol elek. Mo karataycı karatay, karagaşka. 85. Ben alsan karayt ko bununuz. 85? Erkek be? Erkek be? Urgaç kene. Mına. Meni tartpa otat bununuzçu. Tartpa degenler var go. Alarga karadığım meni tartpa otat. Jakşı kene. Rahmat, Allah razı olsun. Elge hizmet kılıp жүрөбүz деп байке көрсүн деп. Jakşı. Rahmat. Көрөсүзбү? Jakşı. Assalamu alaikum. Qandaysiz bayke? İşleriniz yaxşı mı? Densoğunuz. Kança bul tay? 56 aka. 56. Erkek mi? Kançaga soda oldu? Soda oldu. Bol elek be. Sodanızı versin bayke. Mına momdaylar var eken. Çoğ. Kança eken bağısı? Assalamu alaikum. Kança bağısı? Ay 160 bulçu. 170 deyik. 160 170. Rahmat. Öte çoğ eken.
tuğanda dağı. Atlar tartıp gösterelim atlarda. Aygırlardı gösterelim. Bu yakta da iki bir semiz. Bayke kandayız? Kança bağısı? 135 ekan. 1,5 yaşlık bu ekibi. 1,5 paltar aşka. Baylangan okşaydı he bayke. Sen arka. 155. Püştü baytal. Online satasızlar mı? Ce bazardan leve. Şu geliyorsun değil o yakta. Ya. Geliyorsun değil. Nomer aytpayız banda. 502 489 483. 0500 kança? 502 0502. 489 483. 489 483. Ha, çalıp görüңüz de mına. Bayağı. O nomerini alıp ana onu nege almadın degen bir tuğanдар kaçı. Birden unutup kalabız da. Kaşkası moş eken ama. Kança eken bu aygır? Aygır kança eken aygır? 150 eken. Siz de tartmayın. O bana ayttыңыздар 150 deyik. Moş eken o terdep kettir o at. Kana? Kança eken bular? Kança bağısını aytmış? 65. Bunlar bir yaşlıklar mı? Mayda bir yaş bolağı. Mayda bir yaş bolağı. Bayke soda boldu. Kançadan berбедиңиz bir? Бербеген bana 58'den. Sodanızı versin ne bayke? 58'den berbe. Urgaç erkek mi? Eki erkek. Bir urgaç kene. Ma okşoş taylar var eken. Жылқы. Assalamu alaikum. Ma okşoşlar kançadan bir köktör? Ha? 145 bin baytallar mı? Ya. Buna bir tuğandar görüңүздөр bir bey kılamı, okşoş bey kılam degenlerge bir nomer aytıp koybayız bu online. Bazardan satasız da. Boldu. Bazardan satat eken baykem teskere karadı. Ben alıp bereyim dedim nomerin. Mına ушундай nomerini berбеди, бирок эки көк бей сонун экен baytallar.